ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaser ti seryeta wita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadala kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan na may panlakal akakuyog amag na iti parke? Wanong anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyal. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno agblagak mat akas doon niya. Kastilaan ng ti aramidan tayo. Konforme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayim mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak iho. Umapal kayo kadi ang maadaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid kadag iti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, namawan mangtawid. Adun ti inaram ko, ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka ma, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaruan nakaparking iti asidad ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidad na mo ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumutan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kankwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisaan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman na. Ada ka di or-uraya makadate mo? Awan ka date ko. Tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-urayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti mataydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo matmaala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak namin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Itamampay ang naragsak ka, bro. Dan samat mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang ragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpayso. Jak na damag no balasang pay. Angam,
Idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro. Barang madaan kamutan iti kasimpong halan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kamin. Naruta? Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa. Ngam naman ka pa nakiti mansyon da. Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang narod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabak nang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglayluakan ko na, tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harod ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mat asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Agpada kayo nga rod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, pway naggasang patgayam. Kinan mo ka di saan mo matakaya pinagasang. Kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastoyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Tang nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laang na ilista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam awan mo ti resibo tinatnatang. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel, no iso. Imbag ano mangtad da, ma'am. No di da kaya ti mangtad, saan ka na gumatang kadakwada? Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangtad iti resibo ijay natangan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo? Di mo ka dinangag timbagag itay? Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amangtad iti resibo. Taiso ti paggatangag. Ipapilit mo't day jay abakit amang alaak iti resibo. Ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta paggatang ko. Ay. At iti walit mo, nana. Nakitak ka natin nagmo itay dya si Dag. Ay, naagyaman ako ay balasan ko. Nay, madlaw ko ang aliday ka. Apay. Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. Ay, kaasi ka mo't. Ay, ada kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasan ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tidadumakan ka. Saan abalay? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman ak matkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw.
Ayat ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisat man no bagay kayo matla ang iho. Padasek nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matla ang apok-pok day ta babae? Ni mama amat. Hapay ko maapok-pok. Awan tanabit kayo pala ang anagamam mo. Saan apok-pok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragragsak akasarsarita. Ay, iho. Ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrak ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumuratak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wan Nusakla ko mati inawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrak ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya ti kayat mo asaway. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunagam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Hoy, saan mo siguro? Nalabas kayo man. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta ang babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta ka dagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsip doon. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga paiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wan, bro. Imbaga nga rod ni mama nga awisak ka no iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta, bro. Saan ko pa nga iniawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ni mama, bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti yamansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na matakayat. Ano? Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh. Kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kaayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangpot ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no amapasamak. Wan batkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapat rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka di atat tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaan mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mama?
Medyo advice stricto na. Iso abagayan laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo latta ko man ikan kano. No adaman maibagahan na adi mo kaya. Ikagumaak, Law. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak na aduan. Mangnamnama ka, Law. Nasingpertat, isang awan pagdanagam kanya. Mapan kami kanudya mansion, inton malang. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam naawan to ni Oliver. Pagsasawa. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya kumati maaramidan ti may salaang abakat? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na, ngam awan masarakan na. Marigrigat daytoy, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce, ngam di na ammo, tipanggap ti babae, kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan nga agbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya kumati maaramidan ti may salang abakat. Basta din nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglalo dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang itay gayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing anigosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas kasano. Ni Joyce, mama. Kaayan-ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan dito'y? Sige. Paliiwag man da ito'y ababae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce, intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anyo ti aramiden dagiti dwa iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, inka kita, ano niya ter aramiden da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapan mang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, nga
Ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin ang maamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garangganjang at talaga. Sino ti garangganjang, ma'am? Siyak ka de. Ay, jakamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka di ti mangilutaw. Ay, sinalbagkit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sabay ko ma, tamay ka nakiti adong anak, love. Anak? Ay, jak pa'y nakasagana ng agsikog. Ha? Apay nga roda nagmayat ka? Saan aga po, takasta? Kat kayat konti agsikog. Oh, agkalaysatan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga ita, kaputa sa anak kasagana? Okay. Masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to day ta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako day toy. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di. Sino agarangganjang, ma'am? Sino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Talaga bastos day dya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalangkyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amaw ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad day jay agarangganjang. Inawagan na kami mo't gayon. Ada ka din nadawat mo akwarta kanilab mo? Oy, saan ko alam day jay? Ngam, ada na anak akwentas na. Inlakok iti pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, taplo makabiro ka. No at dalakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. When tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy. Alang arodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak dita babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayan na? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam muna kat awan ka pa'y. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka garangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha?
Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino ko man ti maikari? Ha? Di pa danaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kaabastos! Pumanawak, no nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet aki jabala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet nabartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oy, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya ti imbaga na, bro? Oy, nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismayak, bro. Dahil doon pa iti may sa, bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ka, babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasiw kan. Agyaman lakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apay akas la nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasingsingpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa baling nga imunag iti silad ko. Adda jay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsangpot yaw. Rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. Adda inak damagan. Pawn shop? Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't mailadawan tarupam? Adda mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem ta nga akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga day jay? Kinita mi ti CCTV ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat nakan ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasayaat taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama.
Ngam daytoy tila dingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti inam? Nangag ko ti imbagbagam kin ni mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Pumanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isumabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaakla ang anang isang patiti babae. Ngam saan anapod no? Sayang ti arapaap tama at daan iti maladagan ito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta iti napod no, mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawak, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubing. Sayang ti impay ko panagayat kini Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado di ta ti babae ko nakmanan, iho. Nula katagbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak da di sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo na Erma. Di isumatan ti agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng kiloko. Kaya't ko nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Iti mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre mata. Friends forever tayo mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluhan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madia plano da kan ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce at di na pa'y kayata ti agsikog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanainla ko iti may sa pawn shop. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana kan ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda kan ni Oliver.
Papagayam, denggan tituloy ti seryeta ita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mata. Siyempre, friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo, di ka na yun nga kukuyog. O, sige. Ikagumaam karod agayumaan tilaad abak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa jaro. Apay ka di ti babae, bro? Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Angam sayang laeng. Tamay samot nga squatter. Angam popular ti rupa na kanyak. Amangan adda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta? Pasaray makita ket. Laglagi pag nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa amat bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parat man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulak iti wallet ko. Ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Amang ano adala dita? Ay, sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo ta makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi di asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapan iti abroad. Ada iti dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di mo trabaho iti asidag? Ada opisina kiti may kadwa apasdag. Papaabangak mo at day ta apasdag. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagserte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No dikat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaan ti loko. Imbagaklaeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranong adang mo? Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong akin kukwa apag parangan mi akukwa.
Inawis ko nga umay kumamat gumatang, tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iji pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanon dito'y jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi, nana. Nairaman dagiti dadakkel ko anauram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam ang mabalin mo ang pagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kas tagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwartak. Nagsingpet ka, nana. Sapay kuma, taumadupay tikaskan ka kasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na kumabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmatlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo kumabaybay ang tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na dayto yak kapilya. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwestom. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita ti gatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yon. Agpaysotay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong. Taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamaran mo? Kanayon kamin amapanmangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak mo't na, tapno saan amakadlaw. No awisan na kaamapan iji mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat. Dayta ti aramidak, friend, tapno agbayagak iji mansion. Inton kuan, kukwak tumat ti mansion, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mamang isang pet ko yung mansyon, takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isang pet ko, sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen, nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Ang kasanod, nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay,
lumaklakay kan nga awan pay putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpot ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sabali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka din dito yung mansyon? Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon, ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kuana day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang ababae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado arumwar mo't day ja babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kuana? O sige, at makipagkita ak iti day ja detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day ja nga Irma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na itiruar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka dito rumwar, ma'am? Mabalin. Saan ka met abalod dito, no dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak, tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigag. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adakada kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur-uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayam nga yadis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan nito ti orayan. No ibaga na ngagkalay sa akin Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kaya tagsikom. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amum ka di apinasurot ko iti detective ni Irma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamong, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amoda kin ni Joyce? Wen, pudno dayta. Kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, mama? Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat denggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, denggam.
dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho, kasano pa'y titarigagay ta itama at daan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wit alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver. Ingagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Daytang aron tiro giti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma ijay mansyon. Gapo ta agduadua ni Baket Carmen. Nangala ay ti detective kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan dang aron ti amin. Kat masuron ni Oliver itinaamuan na. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Patag ti anak, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon? Sinalbagkit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay iti biyag ko? Kwartak laang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaddaan iti apo ko. Tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga agampon ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaddaan iti putot? No kaguram mo ten dagiti babae ako nam. Aramatek ti kwartak. Mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alokwen. Wah, kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapapyo ken ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka maawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta? Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Anya ti kayat mo asawan? Didak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti.
Saan kayo agpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo, agraman ti lalaki akasabot yo. Saan ang pudno no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan ser-serbio! Dito iti nakakita akid iya babae nga squatter. Sapay ko matagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadak ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Ti babae ang nakatugaw. Tinasayaan. Bumabaak takasaritak. Atay ta. Miss? Mabalin ka di ang makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito Tapno at ako masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Taijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila'y bagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing agpayso iti kalukuan, dagiti dua ng loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir? Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada ka sukat ti amin. Nuumanukat ka. Ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan na masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Agyanak iti mansyon mo? Wen. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namatan kayat dagiti babae. Mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray to pa'y bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay,
Day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto dito sir? Uwin. Kat sapay ko matapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasan ko. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay naasyak la kuman ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko na agsikog ka. Masapol nga rod nga damat tengal ko a papeles. Tapno damat talgad ko. Sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpat ka dito iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kompleto iti gamit iti kabinet. Matag tilinaon ti kabinet, sir? Kukwam amin dagita. Ala, dito ikapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Una yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parsua? Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas tatiin na ti apukok? Kasano ko maamaamuan da, mama?
malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris, napanglaw lang. Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, Mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kan kuana? Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaan. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay adi nakasingo ko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awaga. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igam na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay, sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo, no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tamang ano kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa yarimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris ko nayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay? Adda manen babaeng ain sangpet yaw, sir? Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jessiled? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan day adumrit. Mama, masapol at ratuan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Dayta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay, sos. Ay, jak ninamnamad ay to'y. Sika, ti pinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet. Tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarat ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam inmanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasan. Nasdaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka din, Nana? Wen, ala, intan iti kusina, tagur uray dan.
Sige, Nana. Dayta ka dito'y insampot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat mo din. Iti nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, di insampot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sa bali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam, amang raba. Sanak amang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silenda. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, nana. Angam saan kamot katulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Iso nga adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang umbilibakan ka. Napaisam mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day jabakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No adamang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan at tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen garod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam, mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kaya ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpagpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay sabagay, pudno day ta imbagam. Adda doa nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan ko na, mama. Agdaman madlaw ko kan ka, bro. Kanayon ka masapa nga agawid, Adan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro. Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. Adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manan sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manan lokwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay ngaglinlinis ka dito, Hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyo, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga motoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat, tamapantay iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, si kang amin tinagbalin nga inspirasyon ko.
kanti agbalintong anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasaya at ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga ano may kaglis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin. Diyak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apaya kasla saan ka naragsak? Ada ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analid ay kabalasan ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak kumat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mi mat adwa. Ay, day tati saan ko nga amo, balasan ko. Awan mat ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan, anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akorta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak ti pudno, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Anya ti kayat yu asawan? Iti damo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka ti amamuan, no asino dagiti dadakkel mo? Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, kuston. Di ka kumagsangit. Ladingitag. No naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpido tak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho.
Didak inawat. Gapo siguro ta saan adisente ti kawas ko. Mala, hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan na ka mapanidya opisinag? Imbilin ko iti gayem ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantamanin iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsanda. Agasam tatalo da. Uray, tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoy, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadamag ngayon kasana. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamangan no amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan da ti panagpampamarang ko. Uray siyak nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taagdan masigog akadwana. Dayjay a babae iti nagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Anda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mo balasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito mansyon. Iso abing makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana, tapno adagaram kan ka. Ay na, unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ina nakita. Ay, katun abalasan ko. Agasumot ngay ta triple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw. Madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitan man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararad ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpasngay ni Doris. Anya? Nasalon at daamin? Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase dayta arabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni Ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana.
Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, katila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pay man iti kwartam, tainak gumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laang mahat, nana. Nasaw kanyak ni Manang Esther nga da kayat mo agatangin. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagakan ni mama? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay, matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena? Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin? Ngam, adda pumudno at tagtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-manong. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka di daytoy? Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaak laang